Ayo. Nah, ini live nih, ayo. So go easy. Oh, yeah. Nah, ada nih, ada live nih, ayo. Gas. Ayo, ini ada crime nih, pas banget ini. Demons lagi sih ininya. Uts. Ada yang dapat notif langsung. Astaga. Sakit Ups. Perfect dodge, mantep banget. Bang, aku juga live Spider-Man. Kapan live-nya kamu? Udah kelar ya? Oh, belum. Ini lagi live mulai dari awal. Oh, kamu lagi live. Perlu ini dibebasin dulu. Coba aku lihat. Oh iya, 20 menit yang lalu. Ya nggak apa-apa, nge-live aja. Oh, kamu udah update ini belum, eFootball? Loh, mission failure. Aku lagi update tuh ini eFootball aku. PES. Ada gadget baru ini. Spider drone. Udah. Ya aku lagi update tuh. Ininya. Apa namanya? eFootball. Bagus kan eFootball sekarang? Kita langsung ke misi aja ya. Langsung gak sih ke misi? Boleh deh, kita ambil nih ini. Aku tadi udah lihat reviewnya di YouTube sih. Ntar lu di kiri ada tas lagi. Kanan. Mana sih? Di mana sih ininya tasnya? Loh, di bawah. Bang, broadcast invite aku. Gimana invite-nya, maksudnya gimana? Invite apa? Coba, sabar. Gimana? Caranya gimana? Ada setting invite orang. Broadcast setting. Share play atau gimana? Ntar lu, coba. Sharing and broadcast setting. Nah. Broadcast setting. Invite player to broadcast. Itu adanya di mana? Menu begitunya. Harus stream ulang apa gimana? Oh, broadcast setting. Oh, ini. Oh ya. Oke, udah. Udah. All friends. Yang mana nih? Oh, aku belum ini kamu. Lupa, bentar. Aku add friend dulu ya.
Aku belum add friend kamu. Sebentar. Namanya Detif. Sabar. Aku add friend dulu. Lupa add friend aku kemarin. Ardor. Nah, udah. Yang ini ya, yang Spider-Man ya. Oke, udah tuh. Udah aku add friend. Yang profilnya Spider-Man kan? Bentar aku cek. Ya, yang Spider, oke. Duh, ini Avenger Tower. Tinggi bener. Come on. Iya, Avenger Tower loh. Kayaknya ini tower paling tinggi gak sih? Oh, ini di sini. Kalau udah di ACC bilang ya. Let's go. Getting much coverage. Just look for more towers to activate. Aduh, salah. Ataukah aku aja yang add abang, di aku nggak ada. Oh, bentar. Nih, punya aku ya. Tuh, punya aku. Masa nggak ada sih? Sabar. Coba. Dua. Ini kan? Nah. Coba kamu yang add. Ada tower sini, tower ambil dulu deh. Let's go. Nah, itu dia. Nah, terus ininya cara accept-nya gimana? Oh, ini di notification. Nah, ini. Udah nih. Udah, terus udah. Udah belum? Tandanya kalau udah apa? Oke, kelar. Bentar bang, aku lihat di YouTube. Oke. Aduh. Seru juga nih. Seru banget malah. Well, that sounds terrific, Mayor. Though, of course, I'll have to reserve my tough but fair final judgment until I have all the facts. I expect nothing less. And mighty friend.
Oh, fix tower. And results are what we want. You know, Mr. Ledger. So I can share Lanjut dulu aja, oke. Spider-Man may well be working with the demons. And a fascinating theory it is, I'm sure. But my doctors are advising me to get some rest now. Dia, ini ngapain kita di sini? Ini streamnya aman kan ya? Nggak nge-lag atau pecah-pecah gitu kan? JJ's hunch was right. Place is crawling with demons. Gotta take these guys out and then have a look around. Oke. Pancing ke situ. Nice. Save. Oke. Nice. Naik lagi. Ini ke sana. Oke. Aduh. Nice. Aduh. No. Nah, sono dulu. Nah. Upsi. Aduh. Loh. Nice. Udah ku invite party itu. Itu invite party, Kak, bukan ini. Bukan yang ya, CC. Oke, coba ya. Coba. Sebentar. Coba ya, sebentar. Udah masuk kan? Jadi kita harus kemana? Oh, ini pakai elektrik lagi dong. Electric web. Harus dibuka dulu ya. Udah kan itu. Terus gimana? Aduh, kok ribet banget. Ini begini. Nice. Udah ku add friend. Oke, bentar. Ku accept dulu. Friend request. Ini dia. Accept. Dah. Gotcha. Almost there. One more box should do it. Ini. Satu lagi. Udah. Kelar. Udah aku add kok. Udah aku accept. That's it. Pakai web shooter aja yang biasa. Oh ya, di sini nggak ada ngelut ya. Oke. Mantap, lanjutin deh kamu live-nya. Oh, ini broadcast.
Udah nih. Habis itu aku start this game kan. From a certain viewpoint, that's a very positive development. It doesn't smell very positive. Kualitasnya kok bagus sih. Next phase. Ininya suaranya. Kalau aku rada bergema deh. Abang invite aku, udah stop broadcast. Invite kemana? Invite party apa gimana? Apa aku nggak ngerti. Oh man. Apa itu tadi? Fisk. Explosives from Fisk construction site. Abang invite lewat tadi, invite player to broadcast. Oke. Nih. Invite player to broadcast. Play together. Hah? Kok play together? Nih, dah. Nah, dah tuh. Guns from Fisk's armory. These must be where they're planning to attack. Wait. These are Oke. Osborn campaign offices. Terus yang terjadi apa? All the past Landmine? high-tech equipment. Later, I can recycle this stuff into some weapons of my own. Apa lagi? Udah, itu doang. Eksplosif. Udah kan itu doang. Oh ini. Terus yang terjadi apa? This is crazy. Kalau udah digituin. This was like a gang war. The demons were stealing Fisk to go after Mayor Osborn. Hey, did you find Lee? No. But you were right. Lee's using these places up front for the demons. Bomb making, gun running. Oh my god. And it looks like they're planning another attack. This time on Norman Osborn's campaign offices. Must have some kind of lead from Norman Osborn. I found an address here. I think it's their staging area. If I hurry, I might be able to stop them. Be careful. Iya. Yuri, it's me. Make it quick. I'm gonna get yelled at by my boss. Martin Lee and the demons are planning another attack. Are you sure? We've had a lot of false leads past week. Trust me on this one. I'm sending you the address of a recycling center. You'll find all the evidence there. Got it. I'll get those campaign offices evacuated. You're wrong about this. You're gonna help me find a new job. Wah, keren banget Pak ini. Ayunannya tuh satisfying banget. Apa itu barusan? Oh, ini dia. Dah. Oke. Consolidated shipping. Guys, I should try to do this quietly, but also with style. Oke. Harus ya sih bisa main satu server. Kan ini game offline, Bro. Kalau game online baru. Nanti kalau PES tuh udah bisa friendly battle belum? Kalau bisa main-main lah kita. Kalau web shooter apa? Nice. Love using bad guys on weapons against them. How to aim?
Di sini. Trap mine. Oh, trap. Oke. And that, my friends, is what karmic justice looks like. Oh, berarti nanti di eFootball gitu baru. Iya deh kalau nggak salah gitu deh. eFootball tuh apa namanya udah bisa friendly battle belum? Kamu udah nyoba belum eFootballnya? Aku sempat lihat di YouTube kamu kan kamu bikin itu tuh. eFootball ketahuan. Aduh, sniper. Ini udah save, first takedown aja. Oke. Nice. Ini save, first takedown. Bang, storage PS abang berapa? Aku 500 giga. Soalnya yang PS4 Fat biasa aku yang generasi pertama. Tapi aku nambah harddisk. Harddisknya 2 tera. Jadi banyak gamenya. Bisa nyimpen banyak. Ya kira-kira gitulah. Ini kok oh no danger lagi. Ternyata masih ada yang kanan. Mana? Upsi. Aduh, sakit. Ayo lo. Ketiban. Oh enggak lo, nggak ketiban lo. Pantes abang bisa download banyak. Aku cuma 500 giga. Iya, pakai harddisk aku 2 tera. Emang kalau 500 giga tuh dikit banget. Nggak masuk game-gamenya. Apalagi kan sekarang apa namanya yang game gratis dari PlayStation Plus itu kan sebulan 2, sebulan 3 gitu kan. Oh, dapat skill point. Oke. Di ini dulu. Di upgrade. Ini apa? Oke. Combo booster. Ini last stand. Ini apa? Ground strike. Apa ini? Kotak bilang. Kalau bang, aku yang kemarin, iya aku ingat kok. Lagi nabung, mau nambah 500 giga lagi. Ya, bagus lah. Ini penting. Pakai upgrade. Yang lain sih nggak kepake sih. Kayak begini-beginian tuh nggak kepake loh. Mending bikin yang ini. First aid, increase amount. Heal from focus. Oke, ini web attack generate more focus. Ini kayaknya penting nih. Research token ya. Pak. Bang, bukit iron spider suit. Bikin iron spider suit. Yaitu aku apa namanya? Itu yang dari ini kan. Tony Stark. Oke, kota. Oh, ini base-nya Demons ya? Yalah. Oke. Oh. Apalagi nih? Pakai tali. Which
Nice. I don't know what I was expecting, but it was definitely not this. Oh. Oh oh. Hey, MJ, I think I stopped the demon's attack on Osborne campaign office. Ups. Oh. Oh 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 oh. Banyak banget. Found something we should look into. Place called Osborne Drive. Nice. Waduh. Itu udah di udara loh aku. Langsung lah ya, biar fokusnya cepet. Ulti. Nice. Boom. Duer. Di slow mo gitu ya. Keren banget. Aduh. Sabar dong. Boom. Kena. Gila, udah kayak pro player aja ya. Di kiri tadi masih ada deh. Ini yang pakai tali nih. Aduh, sakit banget. Makannya AC. Itu yang buat AC itu kan. Yang di luarnya itu. Ini apa lagi? Hah? Robot gini. That's not how we do things. Down. Hah? Code SM1. Whoa. Before we do this, how are you guys? Code SM1. Code SM1. Holding for orders. Apa sih ini? Code SM1. I have a visual. Hold the Silverbird. Silverbird. Ini mbak-mbak yang di DLC nih, kayaknya musuh juga nih. Iya. Agak lain dia pelurunya. Solid 8 out of 10. Release him. He works with us. Oh, ini temennya si Yuri. Explanation, please. This is Silver Samonova, head of Saber International. Private Sable. paid for by Mayor Osborne. The mayor has a pet army now? Next time you get in my way. Bang, hari ini berapa kali live? Ini sekali. Kan ini aja. Ntar sampai sore ini. Kamu hari ini ada les kan? Ada les apa coding? Oke, kelar. Kayaknya kita ini research token dulu deh. Kita kerjain tuh. Sorry about that Sable thing. I should have told you we were here, but it all happened so fast. It's okay. We're still best buds. We're not best buds. Bang, enggak kok. That took Oh, a dark turn. Anyway, enggak setiap hari, kirain setiap hari. check authority. We searched that address you gave. We found plenty of evidence of a bomb plot, but nothing that tracks Martin. I'm working. Kita coba ngerjain tugas. Quest. This is one of Mom's earliest projects. We were trying to develop a bacteria that would dissolve all the plastic in the oceans. Oke. She ran out of time. Nanti sore aku mau ke gereja. Oke. Siap. Some genetic tweaking. I may be able to crack. Ibadah dulu. I need a better. Nomor 1 ibadah. 2 pendidikan. Ya itulah. Keep the bacteria alive in my web Ngomong apa sih? Yes, you should have the chemicals I need to increase its power. Oke, kita harus ke sana. Bacteria dissolved my web. It's in the Bakteri. webs I swing from. The other kind should be okay. Now I have to get the ESP without Kenapa lagi tuh?
Aduh, nggak bisa ini, nggak bisa swing. Kayaknya kita gini-gini aja deh, nggak bisa berlayutan gitu loh. Nih, tuh kayak putus gitu. By law, they have to dispose of their chemicals in these containers. Should be some stuff I can use. Oh ini sampah, oh iya sampah ya, tadi aja ini sampah. Bang gak kerasa udah hari puasa. Apa tuh? Bang gak kerasa udah hari puasa ke-14. Iya cepet loh. Aku juga gak nyadar udah 2 minggu ternyata. Aduh, masih aja. Nggak berasa, dikit lagi udah mau lebaran. Nice. 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 Oke. 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 All good. Walaupun aku non muslim. Ya. Apa namanya? Aku nggak berani berkomentar kalau soal agama-agama gitu, apalagi tentang sara. Aku nggak berani ngomong. Okay. I just need to grab the bondage agent. Ya. Peter Parker. Oh itu Green Lantern ya, beda ya. Now the industrial centrifuge, it'll get the bacteria out of my web so I can store it. Oke, itu dia tadi nyari sampel kan? Message refracted bacteria. Apa lagi tuh? Itu dari YouTube itu ya? Dari YouTube-nya ya? Buat kayak gitu ya? Enggak, mungkin ini. Oke, nice. Terus ini kayaknya. Nah, ini 2. Dah. Selesai. Bang kalau main game kalau menang kalah nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Cuma kadang emang ada masanya kamu malah kamu marah-marah. Pasti ada masanya deh. Pasti ada waktunya kayak gitu. Makanya kalau main game itu butuh kematangan berpikir. Emosinya harus sudah stabil. Makanya ada ada pembatasan umur buat game. I remember when Harry's mom started the project. So much for the boat. Where there's a web, there's a way. Bang apa tuh? Bang aku masih 9 tahun nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Wah. Aduh, kenapa nyangkut di ini lagi? Nggak apa-apa, santai aja. Kalau aku main ini berarti aman. Oke, kita iniin sampelnya ya, bakterinya. Oh, terurai. Oke. Udah kan, udah selesai kan? Halo Salma, Jennifer. Anyway,
Sable said the mayor's here and unchecked authority. We searched that address you gave. We found plenty of evidence of a bomb plot, but nothing that leads back to Martin. I'm working on this. Hey, so I dredged up some records on Martin's holdings. He's got places all over the city. Huh. The locations line up with a map I found at that shipping business. I'll check them out. Let me know what you find each one, and I'll work on building a case. You got it. I'm headed to Lee's office at Feast to see if I can learn more about why Bang, you kalau were aku in this. Fis pakai fast travel aja. Okay, say hi to May for me. Wait, you don't think she's angry? Iya sih, cuma apa namanya, aku lagi menikmati dia berayunnya itu loh, sedap aja dilihatnya, enak aja gitu dilihatnya. Kalau fast travel kayak ya biasa aja, kayak tiba-tiba nyampe gitu. Kita ke Fish. Halo. Oke, here we go. Kita masuk ke Fish. Peter. Ini Aunt May. BB May. I could always use more help. You know anyone? Actually, I do. His name is Miles Morales. Miles Morales. His father was being honored. Talked to him at the funeral. He's a smart kid. Just having a tough time. I knew a boy like that once. I remember it helped to stay busy. Might help him too. Here's his mom's number. Kok apa namanya suaranya tuh double ya streamingku ya? Hey, you haven't heard from Mr. Lee, have you? No, why? Kenapa ya? I've got a few minutes before work. I'm gonna look around, see if there's anything else I can do to help you out. No, you don't have to. Suaranya double gitu loh. I want to. Iya kan, kenapa kan? Kenapa ya? Kok double gitu suaranya? Mr. Lee. Need help with those veggies? Dari kemarin, iya makanya aku live streaming tuh selalu kayak gitu. Tadi si Dom Willy live stream suaranya bagus. This office is locked. How do I get in there? Quietly. Pengen nanya kenapa abang nggak main kayak Dragon Ball atau apa gitu. Dragon Ball kayak, kalau Dragon Ball aku nggak ngikutin Dragon Ball, nggak, kurang suka Dragon Ball. Kayak Dragon Ball, Naruto, aku nggak terlalu ngikutin. Oke. Kalau yang atau apa gitu maksudnya gimana? Sini. Nope. Orang main apa ya? Datang. Oke. Kita kesini. Ups. Nice. Bang, maaf ya, aku rada toxic pakai bahasa Inggris. Ya nggak apa, santai aja. Pengen ngomong kasar nih, ada aja. Yang penting kan aku nggak ngomong kasar kan, kamu nggak terserah, bebas. Oh, ini Martin Lee, oke. Apa bisa ada something gitu atau apa, bisa di interact? Coba ya, lihat dulu. Laci menarik. Inspect. Kunci. Oke. Martin Lee jahat. Lee jahat. Iya, apa namanya, kan kemarin udah dikasih kodenya. Udah dikasih tahu.
Some kind of puzzle. Puzzle, oke. Ini apa? Alt May. The shrine in the photo was missing a picture. Oh, oke. Kayaknya ini nih, belakangnya nih. Berarti atas putih, bawah hitam. Oke. Udah aku lapor, Bang. Lapor kemana? Mau lapor kemana? Caranya, oh gini. That's right. Oke. Wait a minute. I see. Yang di tengah bisa diputer. Oh, bisa diputer juga. Biasa amar apa lagi? Gambarnya dia itu cara nutup ini di atas gimana? Atas itu gimana ya? Coba puter ini kah? Oh bukan. Oh India tuh. Mana aku tahu apa itu? Ini gini kan, set. Nah, gimana sih? Gimana sih ini? Nggak ada putaran lain loh. Ntar lu, yang putih di atas. Nah, yang putih di atas, yang hitam di bawah. Pertanyaannya adalah, oke, aku ngerti. Jadi ini dilurusin dulu, yang putih sama yang ininya. Ini nggak lurus, mana? Gini. Nah, gini. Habis itu ininya diputar. Loh. Nah. Jaigai, apa itu bahasa apa? Emang India bahasanya gitu? Aku nggak belajar bahasa India. Apa ini? Oh ini recorder. Udah. Lama. Norman. Oh, ini apa? Oke. Oh ini topeng yang Mongol itu ya kemarin ya. Ini apa? Pedang. Foto bisa diinteract. Ini foto gini sih nggak susah sih buatnya. Apalagi yang belum? Oh ini. Pedang Amaterasu, aku nggak tahu apa itu. Oke, ambil. Udah kelar. Ups sih. It's a burn room. Wired to destroy evidence. Ini tembak. Oke. Tembak lagi. Di mana lagi? Halo. Oh ini. 1 2 3. Oke. Ini ada ventilasi nih. Kita kemana? Bawah. Amaterasu, api berwarna hitam yang biasa digunakan oleh klan Uchiha di Naruto, dan api itu tidak bisa dipadamkan. Bang, tahu Kochi Justin? Tahu aku, Kochi. Si Kochi.
bapak-bapak, kakek-kakek, aki-aki, kepala botak, kurus-kurus. Amaterasu. Oh, Martin Lee. Mr. Lee. I thought you were out of town. Did you find what you were looking for? Martin, you're back. Get that. Thank you. And heading off again shortly, I'm afraid. Just needed a few things from the office. You must have heard about City Hall. Yes. Tragic. Peter was there. He was very lucky. An Osborne rally. Didn't know you were a fan. Oh. Aduh. Well. Udah siang aja, udah jam 1 aja loh. Kok cepet banget ya? Udah mau jam 2 aja. Bombers are still out there. Who knows what they're planning next? I think you may have anything to worry about. Si Dom Willy lagi nge-live. Well. Oh enggak, dia nggak nge-live. When will you be back? When my work is done. Martinnya sumpah ngeselin banget. Ngeselin banget, jago penyamaran dia. Ya namanya juga game, namanya juga main, iya betul. Harus ada plot twist yang mengagetkan, yang mengejutkan. Oke. Itu lihat matanya kan. Ups, belakangnya. Wait. Ya kan. Aku udah di spoiler sih sama si kemarin siapa Dom Willy sama si Claudio. Udah tahu duluan jadinya. Detective Ardor 2 left the party karena the owner of the party. Bentar ya, aku leave party dulu sebentar. Party, sabar. Ntar dulu. Akhirnya ku dapat juga. Oke, udah. Ada yuk. Oh ini ada side quest di situ. Head to the feast center in Chinatown. What am I going to find? A nice lady named May Parker. Kita butuh apa sih di ini? Di suit ada baju baru. Spider-Punk, rock out. Blast enemies with waves of. Oh ini pakai gitar, main gitar. Gameku ilegal semua jadi gak bisa join PSN. Game hand ya kamu ya. Kayaknya ini sih, tapi nunggu dulu deh. Kosnya kan 2 tuh. Bang nggak apa-apa kan aku beda agak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai aja. Nggak usah dipermasalahin, nggak usah dipikirin. Sounds destructive. What is it? Substance created by Oscorp. Probably a bioweapon of some kind. I have a folder full of info on. I'm holding on to it for now. Kenapa kok kamu nanya mulu? Okay, we'll check his office. If the evidence stands up, I'll put out an AP. Gak apa-apa, mau kamu bocil, mau kamu bayi juga nggak apa-apa. MJ, hey, just checking in. Peter, hey, can I call you back? I think you'll want to hear this. Wait, why are you whispering? Just in the middle of something. How about we catch up over dinner? My place? Oh, sure. Dia bisik-bisik gitu. I'll even cook. Cool. See ya. Wait. Remember Rhino. you told me about Lee's corrupting touch? I think I just saw him in action. Apa yang di foto itu? How? Some perfectly nice homeless people just jumped me. Thing is, they had glowing eyes. I remember Yuri telling me something similar about the guard who released Shocker. Oh, kayaknya harus dari ini deh. Nah, It's all connected. ini tuh kuilnya. Oh, bukan deh. Keren kuilnya Dr. Strange lagi. Object in frame, nice. Wakanda. What should I cook? Terus level up.
Dapat lagi dong ininya. Oh, ada Prime. Parker, exciting news. Come by the lab. Like now? It's my defining moment. Can't wait to show you. Ah, loh. Dinner plans. Can I come by later? What you need to see here. Okay. Bam, bam. Boom. Wonder if this means I have a job again. Apa tuh? Yes, stop by. Suara PS4 apa tuh? Ntar dulu. Aku lagi fight. Sabar ya. Another call to John. I want to make sure you're still available. I can't pay you yet, but I will pull the strings to keep the wolves from door a bit longer. You get up and running. Oke. I know this project will Udah kelar. investment. Massive investment. Suara PS4 sama PS3 Superman-nya beda tapi suaranya mirip tapi beda voice actor gitu. Kayak aneh aja gak sih? Ya pasti beda voice actornya. Gamenya juga beda kan? List Reto apa tuh? Cara gaya-gaya di PS4 gimana sih? Gaya-gaya bukan di game ini, yang gaya-gaya tuh yang di ini Miles Morales. Kalau ini mah gayanya dikit banget. Cuma gini nih, cuma dive terus sama spider roll. Tuh. Begitu tuh. Cuma dua itu doang yang aku tahu deh. Aduh, crime lagi males jauh. Ini ada kucing. Kita cecap. Oke. Ini dia, mana kameranya? Oh, di atas. Oke, kita lihat up. Sesusah apa ini? Bang, nanti Sable itu bisa kita lawan. Polisi kan dia? Tapi caranya gimana? Caranya apa namanya? L3 diteken. Oh, ini gampang. L3 diteken pas lagi swing. Habis itu sama segitiga sama bulat. Segitiga bulat tekan sama apa barengan. Nih, spider roll. Segitiga bulat barengan. Tuh. Udah itu doang, dua doang. Yang banyak mah di ini, Miles Morales. Duh, Prime mulu ya. Oh, Norman kan sedikit jahat. Norman itu kan yang punya ini kan, Oscorp. Oke. Apartemen. Ini ininya Dokok ya. New subscriber, terima kasih Apurbo. Kok tumben subscriber baru ada yang ini? Ada apanya? Ada notifikasinya. 78. Oke, dikit lagi 80. Ayo dua lagi 80 nih. 80, 90, 100. Mantap. Dia di sebelah kiri. Ini apa? Oh, recorder. Aduh, project kayak gini males banget ya. Males bener, sumpah. Kita fokus ke main story aja kali ya. 5 yang nonton, oke. Banyak banget. Mantap. Gimana Mas? Dokter gimana dokter? Bang, aku tinggal di Karawaci, aku tinggal di Jagakarsa. Oke. Oh, ini tangan yang kemarin. Ready? Oke.
Gagal lagi. Oh, kemarin yang barang-barangnya disita itu ya sama Norman. Kan Otto kan punya penyakit. Penyakit apa tuh? Bad jokes in tense situations. It was a good joke, Parker. Just a bit of an overreaction on my part. No, don't worry. Why don't you take a break? I'll clean this up and get us ready for Kepribadian ganda. Waduh, kepribadian ganda. Siap. Kepribadian ganda. So, if you don't mind me asking, but since you and Norman have a bit of a history, We were lab partners in college. Became friends. Decided to start a business. We both had visions of changing the world just in different ways. wait. You were at Oscorp when it started? And half the reason it's called Oscorp. Oke. In grad school, everyone called us CEOs. Oops. Add Corp to that, and well, it's a catchy name. Why'd you leave? Norman became Bang, katanya kalau misalnya web zip terus di angin bakal bikin si Peter cepet banget keliling New York. Iya ya bener. Yang apa namanya, web zip kan silang kan, narik gitu. Terus trik yang tadi L3 swing lagi, lebih cepet dia geraknya dibanding kayak halo Bang Uwi, Dom Willy. Ada Dom Willy lagi. Octavius Industries. Be sure to run a diagnostic on the control. Could be a short. Jam 1:30. Ini 5. Oke, kelebihan ya voltnya ya. Berarti aku bisa copot. Good. Gotta reroute the circuit. Bisa di remove gak sih? Yang mana bisa di remove? Gimana ya? Apa kita harus bikin baru? Oh iya, kayaknya harus bikin baru. Oke. Kayaknya enggak. Kita belokin aja ke sini. Habis itu ininya ke bawah, ini ke sini. Nah, ininya ininya lurus. Ini belok. Ini belok. Ini minus 1. Wait. Minus 3 adanya. Oh, harus dikebawahin juga. Harus dikebawahin lagi. Oke. Tapi gimana ya? Oke. Kayaknya kita di sini dibelokin, kita belokin di sini. Oke. Bang, Ghost of Tsushima bisa 2 orang nggak bisa, bro. Bang, kan Martin Lee benci Norman. Oh ya kah? Oke. Terus kita kemana? Aduh, kok bingung ya? Ini kan bisa ditambahin kan, tambah 2 nih. Oke juga. Tambah 3. Gimana ya ini ya? Naon sih? Apa aku salah ya? Pencet R1. Are you sure skip this content? Lah di skip. Kan bisa di skip. Iya ya. Iya, karena orang tuanya mati karena Norman. Oh, orang tuanya si Doc Ock. Cuma kalau nggak diselesain kayak gimana gitu. Oke, kita coba. Oh, kita berhasil. Did it. Next step, neural interface. It's a lot of work for you to do by yourself. Orang tuanya Martin. I still haven't found another job. My funds are still. I know. Kok kalian pada ngerti aku nggak ngerti ya?
It's a few bucks when you're trying to change the world, right? Changing the world. Cheers. Itu kalau R1 terus di misi ada yang nggak bisa di skip. Oh, ada yang bisa di skip, ada yang enggak. Oke. Exit the lab. I'll be back later. Martin punya kekuatan listrik itu dari kecil. Oh, yang listrik itu ya apa? Bukan listrik sih sebenarnya, apa ya itu namanya ya? Kayak aura-aura gitu, putih. Oke. Yuk, ditelepon lagi MG-nya. Udah level up, mantap. Hey, sorry I missed your... Berarti kita bisa ambil ini. Last stand. Enggak. Mana tadi? Ini ya. Ini apa? Oh. Enggak perlu, kayaknya lebih bagus ini. Oke. Ambil. Ground strike. Nice one. Ini butuh 2, kita tungguin aja. Bang, aku udah level 47. Waduh. Aku baru level 18 ini. Ground strike, kotak silang. Oke. Call. Saya bagus tuh. Let's go. 50 max-nya. Oh, max-nya itu 50. Menyusup maksudnya. Okay, talk soon. Waktu dia nyusup ke tempat Norman bakal dilihatin video Martin jadi bahan eksperimen. Oke. Kita ngerjain misi kali ya. Apa kita buka antena dulu deh? Antena ada di mana kamu? Di sini. Kita fast travel ke mana? Aduh, nggak bisa fast travel. Ya udahlah. 2000 meter, 2 kilometer. Bang, main Hitman Sniper. Hitman Sniper tuh game mobile kan? Oke. Wah, ampun. Mobil kejar-kejaran. Ups. Wih. Berarti Claudio, berarti kamu udah lawan Hammerhead. Form terakhir kalau level segitu. Oke. Berarti kalian veteran ya? No. Ini dulu. Nice. No, aduh kena lagi. Aduh, kenapa bukan yang ono? Tuh pedang tuh baru tuh kayaknya, aku baru lihat ya. Aduh, lincah banget. Bentar ya. Bentar. Aku ditelepon. Bentar. Kayaknya aku live stream cuma sampai 2:30 deh. 2:30 kurang. Soalnya aku mau pergi. Ada urusan. Wih, aduh sakit banget itu pedang. Waduh, bener-bener nih orang. Ups. Aduh, sakit banget. Oh no, waduh, itu gimana ya? Oh no, mati, kena ini. Dia aku udah jam 3. Oh, kamu di mana? Seru banget itu pas di Silver Lining DLC. Oh, DLC. Aku kayaknya nggak, aku main yang full gamenya aja lah. Nggak DLC-nya. DLC-nya mahal. Aku juga masih ada Lego Marvel. Lego banyak. Kan kalian kan masih anak-anak kan.
Aku mainnya berarti yang Lego-Lego aja. Atau nggak sama ntar diselingin ikut gol. Legonya live bang. Ya coba lihat lah ntar ya. Aku main apa habis ini. Tergantung mood juga. Kalau kayak kemarin kan Tomb Raider, aku nggak mood main Tomb Raider. Kayak nggak seru, bosen aja gitu. Ya aku nggak lanjutin. Gitu. Mana tasnya? Tasnya mana? Oh ini di sini. Nice. Ini apa tadi kok ada merah-merah gitu? Oh ini ada crime gitu. Oh ada misi ternyata. Oke, langsung aja ke misi. Bang nanti live lagi dong. Nggak tahu, ntar ya. Biasanya aku live satu hari sehari sih. Satu hari sekali. Sekali sehari. Tapi nggak tahu deh. Kadang soalnya kalau malam orang pada istirahat. Jadi nggak nonton. Nggak ada yang nonton, aku live malam. Makanya aku jarang live malam. Kalau jam-jam segini kan orang ngabuburit kan. Orang habis pulang sekolah, mau istirahat, mau nyantai. Kalau malam biasanya pada ngerjain PR, tugas. Itu. Boom. Aduh ngeframe tadi tuh. Main aja bang. Ya untung aku udah libur ya. Ntar deh aku lihat nanti deh main game apa. Yang pasti hari ini cuma sekali ya. Mungkin besok. Soalnya kan aku mau keluar. Sampai malam kayaknya itu. Oh ini dia. Nice. Dinner. Aku hari ini tidur jam 11 atau jam 12 sih ya. Aku ngeliat komen kamu kok. Malam-malam dia komen. Jangan tidur malam-malam. You're not gonna believe what happened. So you know that address you gave me? I went. I know. But wait. Aku lagi cari promo game buat di Bali. Oh dibeli. Iya itu yang Hot Spring. Kamu ini kan udah download ini belum? SpongeBob sama Hood kalau nggak salah. Yang free gamenya. Kalau nggak salah. Ini kayaknya abis misi ini aku udahan deh. Oke, kita pakai MJ. MJ. How? Segitiga. Oh, bisa ngejatuhin. Oke, ayo. Let's go. Siapa ini? Gede banget. Sneaky lagi. Belum PS Plus ku udah habis, mau ditaruh di akun baru. Oke. Oh, ini kalau disenggol kayaknya bisa ini deh. Oh no. Aku sambil baca komen. Oke. Kita tuh harus kemana sih? Bisa lewat kolong atau
Ih, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Balik, sono balik. Jangan kesini sini. Sono. Hush. Aduh. Oke. Tuh. Nice. Jangan sampai nyenggol kardus. Ups. Hop. Oh. Oh, dari situ ngeliat. Oke. Puter, dadah. Kita naik. Bang punya game apa aja? Banyak aku. Ada 50-an deh kalau nggak salah. Nggak mungkin aku sebutin satu-satu, aku juga nggak hafal punya game apa aja. Yang pasti game-game gratis aku punya dari PS Plus. Oh no. Oke, aman kah? Aman, oke. Oke. Berarti udah lama banget nabung. Enggak, gamenya itu gratis semua. Kan dapat PS Plus 2-3 game tiap. Abang PS-nya beli atau trial? Beli lah. PS beli, emang ada PS trial? Nyewa gitu PS-nya. Tombstone. Bentar lagi aku mau ke gereja. Oke, sama aku juga mau udahan kok. Nah, aku juga mau udahan. Let's see if they break. Aduh, PS Plus trial maksudnya, bukan PS Plus trial. Oh, gamenya. Enggak, gamenya full game kok. Au. Itu ditembak nggak mati loh. Gamenya full game, bukan trial. Kalau PS Plusnya yang 12 bulan aku belinya. Jadi langsung 600.000 apa 550 gitu. Lupa aku. Kita bunyiin ini. Gak ada trial PS4 Plus. Apa tuh? Bentar dulu. Pantesan banyak kali aku cuma trial. Gak ada PS Plus 14 hari ya bang, yang hari Sabtu atau bulanan. Iya, ada beberapa kayak kemarin tuh apa namanya, kemarin tuh apa sih? Apa sih kemarin tuh yang tembak-tembakin itu? Ghost Recon tuh kemarin trial. Terus Republic, apa itu yang sepeda-sepedahan, yang kayak downhill, itu juga trial. Aku dapat juga, sempat nyoba. Wih, 6 nonton tapi dikit yang ngechat dia. Makanya ya udah biasa lah. Ya yang penting kalau ada yang nonton juga
Bagus. Nah sekarang 4. 5 tuh. Let's talk about what you found in these. Oh 4 lagi. We clearly have issues on our house. Yeah, but why? I don't know yet. This next move looks like it involves devil's breath. Whatever that is. Yeah. I'll dig into it. So I was thinking. What if we teamed up? You want to be my sidekick? Like Spider Girl? Spider Woman. No. Woman. No, not a sidekick. A partner. Oh. Not again. Oops. Apa itu? Telepon. Hey, it's your crime system thingy. Looks like a residential break-in. Charles Standish. Sounds familiar. Oh, Huck CFO. Wait. You don't think this has anything to do with Lee, do you? Enggak. Udah ganti baju aja. Sorry to run. Did you just leave your clothes on the kitchen floor? Cepet banget ya ganti baju ya. Where do you want me to go? Just the couch is fine. See you later? Yeah. Oke. Ayo 2 subscriber lagi 20 nih. 20 apa namanya? 20 kok 20 sih? 80 subscriber. Lah, ini kenapa nih orang? Halo. Oke, ini kan udah ya. Berarti aku udahan dulu deh ya. Curry is legit. Nih besok aja aku lanjutin. Soalnya aku mau pergi. Oke? Aku 25 sub baru on mic. Bang nanti endingnya mereka Art collection. If Lee's after him, it's gotta be related to Devil's Breath. Aduh. Ya udah, aku udahan dulu ya. Besok lagi kita live stream lagi. Kalau besok mungkin sampai sore. Kalau sekarang kan karena aku mau pergi ini mendadak banget soalnya. Oke. Terima kasih. Sounds